Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lulang segede yang kenal belah-belahanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anyo aja deh. Bekaru-karu napa? Alhamdulillahillazi awsahat tariqa lit-talibin wa sahalal manhajas sa'adati bil muttaqin wa basara basairal musaddiqin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya muyassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musahil sahil. Sahil alaina bikulli asir bijahi basyirin nazir. Amma ba'du qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabi inna arsalnaka syahidaw wa mubasysyiran wa nazira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajam munira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu nadzim. Hadirin hadirat talib wa talibah mani jitama'ahuna fi hazal makan Ban Bandung rahimakumullah. Al-Muqaddam pertama sekali mari ketemu Bandung senantiasa terus menerus ketemu selalu memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah yang kana pegat dunia juga Allah kana pegat manusia tokang puabih atau doyang. Di mana Allah bak malam yang mulianya mentan beri kepada ketemu Bandung umu payang sehingga Bandung tayo yang katuh talangkah kena ulun tuan kalen ana matiropi yang meningai bak taduk. Jadi mudah-mudahan umu tayo selalu penuh arti dan penuh dengan makna. Sebab salah satu pertanyaan yang katanya orang akhirat tengah, umurmu kau habiskan kemana? Jadi umur yang Nabi Allah nak periksa. Kan Nabi anak pri. Makanya mari kita Bandung umurnya baik debah. Baik sampai 3 umur Allah, merah-rah abih lagi abih laujun. Mempucap tak. Yang na urutan dalam dunia bu tikai ngop jantung gadah kai. Ia mi lagi-lagi yang udip ada mahana udip dipiyut. Jut lagi mati. Memang hang gebi lagi roh ada mati mutu ke sakit la Allah. Hana mutoca. Tak pegah apa Allah ya Allah. Mi lagi-lagi yang sakit long ada mati lu di. Hanggapi laki mati kecuali jit laki draw mati apabila udip tanyo hana manfaat ke agama. Umlat ha hantam taja. Oro Jumaat ya lek bui. Tak mendawai ke de, tak mendawai bilang, tak pakai mlat ha. Tak mandu irmo. Igo itu mayang, dia gaduh tak mungkin irmo. Ia mi lagi-laginya lagu je pegah ba Allah ya Allah. Thang udip lunyo hana manfaat ke agama ro ne. Pemati lagu di. Ada udip pi semak mentang tu.
Makanya mari bandum danyo bek bosan-bosan talake rotuh berselalu na rida Allah, hana rida manusia tu jo belah go gitu. Yang penting udip getanyo begesayang le Allah. Yang kala nabi-nabi, pakan nabi-nabi cukup gesayang le Allah. Karena ban-bandum nabi, ban-bandum rasul semate. Yang geyu le Allah gegerja, yang getam getingai hana dawa-dawa. Yang na dawa dewa. Temayang tubuh hati katho, temayang leho temayang. Temayang isya ke putri-putri, mugrib tegang isya. Lalau hanam pun lalau apa? Laloi bilang laloi kede karena dalam dunianya na pada bohbut yang galak dah urang. Yang cukup galak urang Adam tak tampi bengahi. Dah. Yang pertama yang galak dah urang dia ulang. Nyen ublang kadang-kadang tubuh dan kadruk ublang. Tengah-tengah maghrib mentang lang blang. Nyen ateng lung lehe mate, bak getak tia ateng lung tinggai dua. Mu baca lepas li, bamban ni pegak ateng lung lepas baca. Duda-duda mu itenge rah hanyut dalam hali. Nyai blang. Ateng gejak malik mawak rumah kata yang bak rumah tu. Lah kau ke. Dia bilang, "Bu hana wawale bilang bu ke?" Galak hat. Memang betul baik dia. Jauh bilang. Yang kedua menyebab kamu dia jauh laut. Nya cukup galak urang. Awai manusia bedah ngam thang bedah. Ya lik awang kut. Tubuh dang semayang. Benang ke Allah ke petengah kena lang bak matauro gade ya. Rok bak bilih balik anak sabai gade bak matauro gepeh lang capak. Keung mata sabai. Pi semayang dan. Mui dua. Yang le yang galak tak urang le bui. Nyam juga galak urang. Uro-uro cuma dia le bui, maka di bui hai di me piu. Iku mana ala hane mutua hada mudia uro-uro cuma kai bre, hane piu. Yang keji kadang-kadang kan, kadang-kadang gak binatang urang. Balhum adal, malah lebih terhad manusia alam. Contoh secara gampang. Munyo jilid telebui, tak bedah dah peluang. Merempak pakai, tak ujung kai nyan keaman. Ibu jangak-jangak sagah hana tatron, ibu dah hijak harat ni. Tapi mau jilid tele manusia, tak bedah dah peluang. Tak ujung. Keaman. Galam. Ingin waktu kakak ujung icak renang iriliuh tu. Ithamong renang. Ngarnang pe hang kenang tu icak puthu tu. Ba ule dengan hang kenang ngam puthu ngam budiangen. Menan pe hang kenang ji kelawa tu. Ngang kelawa pe hang yak bu trok ba ayat ikoh ba. Hot na belum. Man kembrak manusia, man bui na rencana bui timak na yang kemudian kan. Sobrat. Rimuang. Ipajuh kameng. Tolong aku ba. Ayah, ya. Bek kapag lah sa kuno pagah habang ma katat. Hai mak bahasa Aceh ka, nya tam tutu bahasa Aceh kata. Lagi kata kembak anu kecil tu ka kemah mak ke. Hai kemah makan kata tang-tang. Nya dua apa mana? Kemah balik ke mengui piau. Kemah balik merupak melik mawak piau. Bek karu-karu ni apa? Butenang tak anak trip. Nya perle pegah apa baik du unau. Udih likut du. Karena malahnya kagunang le gore lung pegah apa kan rok. Baik mandum pegah apa inan pi pegah apa. Ino pi pegah apa yang mana dakwah malahnya lagi ada boh. Habis pengubena manfaatan. Baik karu-karu ni mah. Ni ada tada ai diam tu. Yang orang Cina hendak parawon tu. Nanti ada orang Cina yang kaji nama en, supaya tak jual jaga dol pada kual pada wah. Bekal mereka dua. Mak rimuang, menyai pajuh kameng tulung ikut bah. Tapi menyai manusia, mutule bak tho katok. Lam katoknya na sum ime pipai piap.
Na para? Hana pipai na pipa melathai ba. Parha thau rương. Yang kejit yum katanya Allah, qimatu kulli mri'in ma yuhsinuhu. Yum manusia ba Allah tergantung amal kebaikannya. Lagi kepuas lagu re punong. Nah kebaikan mayum, hana kebaikan muthabah the hana yum tu. Yang kejit kebaikan tanya ba Allah, hana mucih raya badan. Yang perle badan beraya lemah. Kebu. Orang mak megang, makai raya badan lemah, makai le kilau mahai harga. Tapi yum tanya ba Allah tergantung amal kebaikannya. Menyogat amal tu kebaikan tu God dengan manusia, God dengan Allah kamahai harga. Yang kejib bak malam yang mulia yo, mangak geboh yum tanya oleh Allah, lam jiwa tanya bekna maktit batin. Dah maktit batin, bro akai. Nyen bro akai kajik boh. Yang kejib dalam kampung nyona salah sira orang bro akai, nyen kampungnya hamai, hanaman. Tak pegak rapat lah melasa, rapat lagi tak boh. Urung bro akai cih hanaga akai ku. Dia apa bulat hente lah melasa. Tapi yang kibar rapat berkampan aja kebut na apa tao je. Kacau mentang kamlakai buku mah ke. Na urung dengki lah kampung. Na urung bafitnah lah kampung. Na lalat mirah lah kampung. Nyan babah ke mah hanya di medan lalat. Napu keprak lama-lama. Yang kerja tanya kerja apa? Bro akai, sombong, dengki, ria, hana terau. Nyanyi nayan. Yang kerja nabi-nabi hana tayan. Maka nabi-nabi gak hubungan Allah. Gepegah dalam kitab Ihya Ulumuddin. Maktit batin tiplo macam. Dah tiplo. Ni jadi ngomong tiga. Nyokan pegah-pegah nak dalam kitab. Maksit baten nasib lupa betaturi lam arba'in menanekun le Ghazali wajib pateh dumu kalaf jipo jio sagai bejibita ubak tubuh pertama fon hubut ta'am yakni sangat kemasakan mabuk makanan lazat. Yang kedua syarihul kalam letat narid dan faidah dan manfaat yang namegrid kelhe ghadab yakni bengeh hati gata kepet hasut dengki ku perangoi gata kelimang krit serta gaseh keharta keenam gaseh kemegahan dalam dunia. Yang ketujuh gaseh ke dunia beta ingat. Yang kepuncak kejahatan kun Muhammad. Yang ke-8 dekabo gata perayak drawa ada makhluk Tuhan esadum berangsa si kurang ujab yakni hirun gata kedrawa tang tan lain lagi gata dalam nangro si ploh ria pubut amai tan ikhlas amai ta pubut semata-mata kan karena Allah. Tipluh boh. Mak munyonya hana udep tanyo cukup aman mesti kira tilap dah hangga dah. Tapi orangnya tilap ungkuimu mijiwa. Ungkuimu gedebi bak hari ka kadah tilap. Hai ha tilap long ka pan bedu. Hina amuyana nak ayo. Kai jiwa. Hana itu tiba-tiba kau dah mesti tilap ungkuimu kau baik dah jiwa. Ungkuimu tilapnya mutapati jiwa kalau ka kadah. Ha? Tilang ko imo mujiwa. Orangnya mak caleng-caleng masjid kada. Yang keji orangnya masjid kagak pasang kamera. Ge pasang CCTV. Kepu mangak mu tho jiwa.
Ana mukri tabe-tabe kerau gadah-gadah nan. Yang kaji biasa nak kala datang masjid, asai leuh semayang bak ruah caleng bak bileung peng cukup kala urang. Ku kala urang. Bak pasau peng melempah tu. Ori be ke ba. Ada ke peng mutulis sertuh be kengkah ko perle. Ikah te jak urgok ba selasa baru. Getut te getuk mutulis 50 nyampi kon. Getut tiga tu mutulis 20 nyan pikon. Getut tiga tu mutulis 10 nyan pikon. Getut tiga tu mutulis 5 nyan pikon. Getut tiga tu mutulis 2000 nya karap nyawa. Ha? Gecilok lang jaleng, tajam bak getut putuh. Tingai lang ke tikan lang jaleng tikan. Ati buka le biliu omanyo tikan ko. Tapres jema aku kadang terus tikan tu. Yang kejit na masjid mak na latiban yang kama. Latiban ngam peka peng puto. Apa lagi tu? Ha? Nyan ke pasang te CDP. Hai peng masjid kom peng gri dalam. Tapi jiwa. Orangnya hana mekri pupur moh de jiwa. Mia pormo tu pa, mama mia pormo lagi poi bungong yan thong ke jua. Ada muli cu pe yok pulang cok pulang atra na nak dohong ba. Ya na putih jing mi goi lai lagi arang mendu. Tapi ana, yang malamnya mam tua ulun tuan yakin hakul yakin khususnya Kota Media Jakarta Kemuneng. Ya bumbong. God datang bila Allah tang kira laganya badung atau donya. Ho yang tajak sama teh ulun tua ratha engke ila oi tengah keroi sabo-sabo lam lengong. Handu adu nakalan ticem mak. Nyan ticem makanto jan. Na kanto ticem. Kanto ticem bak mane bak gelempang bak kelewa. Bak yo. Tapi ibadah bunga ticem icong bak gerendong ani itu cupak ana mata itu memang lagu. Keruhi dijem. Pulang jamun yang jamun aku ada tak bodoh apa tok ke tok rampunu dijem pala ai pam. Ha? Robat dijem murong ji mumpung ba ulai huwa. Ha? I pega umpung di kok laga bak pintoi boh ka peuh lam. Ambai tamangen. Itinya berusaha gi tok hidung di pemerintah bai tambang corona. Tok yu. Adakah hanai tambang corona hanai tambang abai? Tice murong jibo gapu ga pinjau baik dia mangabai yandu jaga kesehatan nakala miri ipega empung de jiwek ngampu minta on pade ngan baba ipega empung tapi tapri alkam yang kerja tak kepegal lah baik ya de kedua yang tijem ipa bengah perut kosong atewan tu sepo atah tu ulang kuimu meteme doai yang kuimu kalau pi ruang puji kalau pi dar tijem. Ya nakala nyandum hikmah kepada Allah terus bati kiem nakala tidom ba benteng pagu meribai tidam tapi meribai te mau mak jarawa ikut laga laga terengar belaga terengar gede yang kejit yang pertama mak sayang la Allah baik bosan-bosan katanya bersyukur kepada Allah baik ya kedua ya nakala urang sakit barang mau sakit buah je ke baju oleh ipatho hilang la obat hanya jika toleh ipatho pipa la pungong tu. Menyamunan pun Allah Taala gepegat tanya untuk mengabdi kepada Allah, untuk tak beramal kebaikan yang duk dahan. Tak kerja bak raja, tak pajuh tak raja. Ha? Menyamunan pun yang kerja bak malam yang mulianya, long cukup tenang dan cukup bangga, long kalian drama yang mak je tak pegah kaui. God tak bila Allah, hana terjelak dalam pungong itu di bila. Hai mak balong ja tayo hana terjelak lagi yang urung balong ja pajalan kalian keliling tawet tu. Ha? Nyo tangka hana can tangka pia dua dengan kuimu mun apa. Rupanya tu kono ngane mi mentang katip. Tapi kalian ni dah nak mi punya pu hana mu mana mele pu. Lagi na rawe ju. Tuang jira gini. Maka malahnya ulun tuan yakin tenang halu maka baik bosan-bosan tayo selalu bersyukur kepada Allah. Seterusnya salah dan salam mari kita bandum tak alamatkan, tak persembahkan kepada salah sidro Rasul yang mulia, yang terlebih, yang terpilih, yang terkasih, panghulai jin, panghulai insan, panghulai alam bantigom dunia,
Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai. Kalau lu pegah tanya hal lebih pegah banyak kejit kalian ma tanya pakan go. Bau kau. Hei, nama ngana wit. Kar koru ya, Pak? Tua. Jadi Nabi panghula jin, panghula insan, panghula alam bantigom donya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga salah dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian. Tak ketinggalan kepada tabi'in, tabi'at tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, ulama mu'tabar di sisi Allah yang mentang nukubah Allah si dro tepat tu. Sebenarnya mak hanji tapegah ulama si dro tepat tu. Pakon munya tapegah ulama si dro tepat tu idingal legap. Idingal musuh. Oh rupanya hana le ramai ulama. Teman malahnya tapegah hana ramai le pakon. Hana musuh ini. Memangnya mak ulama tiro kujok pulang la Allah. Yang nama tamah ramai orang jahil. Orang jahil lagi timuh kulat laujun. Yang berotha dalam tahun 2020 berakhir bulan Desember. Ulama yang cukup luar biasa. Hayu dah tahu Abu Musafa Putih. Pendakwah lama, pemain lama. Waktu masa kau nyan Abu Musafa Putih dakwah. Tolong Abu Ithaq Langkawi. Tolong Engkau Ahmad Dewi. Tolong Engkau Ali Imran Jinib. Engkau Haji Nur Hasbala. Nyan pemain lama yang ge ada pediong. Poh siplo, ge piyo, poh lai. Ge piyo, poh put. Hana kau dengar tan ni ke tiro ke berapa. Tapi Abu Mustafa Putih kagak jawab pulang le Allah. Tahu nak tahu. Hai mak. Abu Mustafa Putih kan wa Allah mautul alimi, mautul alami. Munyo orang alim nyo ge jawab pulang le Allah agama itu tol. Abu Tanah Merah, dia pelahir Allah alam dunia tahun 1326. Kagua ba Allah tahun 1380 kurang. Ulun tuan masanya kaglah lepai Tanah Merah. Kagua ba Allah, tahu nak tahu. Ana barang. Abu Adi Tamalanga, dia pelahir Allah alam dunia tahun 1327. Kagua ba Allah tahun 88. Ilmu kalang kerana tahu nak tahu ana barang Abu Belang Beladi tu Belang Beladi gepelahir Allah alam dunia tahun 1330 leploha jino kalmo Abu Payapati kalmo Abu Kutakrung kalmo Abu Ketapang kalmo Abu Pantan kan cok pulang la Allah Abu Luk Nibung kalmo Abu Aru Mataraya ka kan wa Allah ulama mak cukup ngatakek kan tahu cukup tu Abu Mustafa Putih mak 3 minggu lebih meribai urang halepah dah camong Honda halepah ngan Honda mentang katip urang cukup le tunggu cukup jauh urang ya pak tu urang mudah tepatan tapi ya pupuk ya mudah thoi-wa dan ulamanya ge sayang le Allah nyo kagak sayang le Allah sayang le manusia. Nya kejip nyo kagak sayang le Allah, manusia juga ikut sayang. Nyen di Abu Mustafa Putih mak munyo ke amal. Yang kejip ulama-ulama yang kau ba Allah, walaupun kajamun kurun tun kagwa, tapi orangnya thang menton sajan tanya. Abu Ya Mudawali. Ha? Gepelahir Allah alam dunia tahun 17. Kagwa ba Allah tahun 60 lebih kurang 46 tahun umuronian. Kan dicok pulang le Allah. Thang mak mentang sajan tanya. Baik sampai dia tak orangnya mentang umur tapi fikir lego ka mati itu. Umlah sa hantam tajak. Ha ka apa pulan je hana dedu. Ka mati ko. Yang kejit mak mutua ulamanya baik tahina. Ulama baik tak pakai. Laula ilmul ulama lakana nasu kal bahaim. Seandainya kan karena ulama tidak tepat tu. Yang pegah baik jajak yang kecil jak. Laula ilmu ulama lakanan nasu kal bahaim. Seandainya akan karena ulama tidak tepat tu, udek manusia orangnya mak bantai manusia ngembui. Hai mak menjanjian ke kana ada kembui. Padahal anak hanya ada kembui. Padahal raja, buah hati, buah jantung lung. Tapi kahet ahoi lega mentang klau. Akhir pun tahu, hai ni aboy.
Pula mana le tapi tu lemau. Ada dah ne boh itu. Yang kejit mak mertua moyo hanali ulama udep tayo hanayu mule ba Allah. Iza lam yabqa alimun ittakhazan nasu ru'asaan juhala. Yo urang alim yo kabeh akan je kepemimpin tu urang jahi-jahi, ku imam jahi, ku cik jahi, ketua pemuda jahi, kepala lorong jahi, lako jahi, purumoh jahi, buto turlo kuda, urang tu hak lawan nemi buta. Mutak kepala kuda tadu. Kakung bantinga urang jahi-jahi, faftau bi ghairi ilmin. Gemo putiu ko mak dengan hana ilmu. Fadalu munyo ilmu ataupun dibiknya hana kakek sesatlah mereka itu. Fadalu maka lebih sesat. Yang keji mak ulamanya baik tahina. Tapi lun tuan kin dalam kampungnya mentang ramai tengku. Bukti ramai tengku. Oh tajak lah tabau kampung lang kampungnya mentang na urang yak bugut ni lagi kampungnya. Ye balai-balai cukup ramai urang yak but. Lang kampungnya mentang na mulut. Lang kampungnya mentang na dakwah. Na majlis taklim. Lang kampungnya mentang na adab. Nyen pun tanah lam kampungnya mentang na tengku. Tapi menyo tengku hana le, nyo ata mono hana pu harap lima. Ake mata gadah tua, toh melatha harata tagau. Yang narame urung cik dua boh tempat, jamu madat ngenggelangang tajo. Nyen tabe na urung. Menek kya janam kia. Dilbar kya sutur sukia. मैंने क्या जन्म किया दिलबर क्या सुतर सुकिया और ऐसा प्यार मंगा दिल से करार मंगा मुझे रकमने में छुपा दे मेरी जान बल्ले बल्ले मैंने क्या जन्म किया दिलबर क्या सुतर सुकिया और ऐसा प्यार मंगा दिल से करार मंगा मुझे रकमने में छुपा दे मेरी जान बल्ले बल्ले यहाँ ना था रो Bene beke makalong kun yu makal ngeron yu kan punya taruh hanjit lagi thot. Pernah kejadian mak londawah Jakarta. Itu le urang bawa Pakistan karena na Pakistan na una betul kunyan. Dipikir hana betul ke Pakistan cukup betul kun. Puhan betul mak ata bak kathe ta phai ham tu. Nya kejim nyo tete ma phai tu ata gop yut tu. Mu han tete ma phai ata ro ta han yut tu. Maka ulama yang na terus pancu mak mertua sirajud dunia wa masabihul akhirah. Ulamanya mak getam selakan umpama lampu. Lampu menerangi dalam kegelapan, yang kala lampu. Lampu tukang pegadah seput. Ulama tukang pegadah jahi. Yang kejit al jahlu kasahab nyo kamu buat bayan. Jahinyo lagi awan. Alakah musyabahah sama-sama menutupi. Awan itu bintang. Pakah ada bintang karena ada awan. Yang kecil orang cara langgrah ke bintang kelas. Kenapa orang ke bintang kelas? Pakah kapungu. Menancik lampu bana lampu gadah seput yang lagi malamnya. Punguh lampu, tajik-jak. Puna jadeh dakwah, jadeh. Ipuhan jadeh lampu berea. Tapi menyolah lampu, panena jadeh lampu tahu dit. Yang menampu, yang kecil lampunya tak kampu penuh seput. Orang alim tukang pegadah jahe. Yang kejit lang ngampo mak balebut tak dukung. Dakwah tak ramai. Ane ya jo babut. Nyan pu nyan tanah mak kampung nyan mentenggot. Tapi kampung tanya mentenggot bila lah. Pula anak nemi cukup jai mak. Tak kira anak nemi yang kalau je ketengku cara melom. Yang kejit mana boleh le buje ke urang. Nah anak tiploh buah pan tiploh buah buje ke agama. Bujik ke orang yang cinta ke Nabi. Maka malamnya ulun tuan yakin gak dahat bila Allah. Baik baru ada pemuliaan ulama, mulia nangai wate mublang, mulia ampang ada tabuh padi. Mulia angkut ada tabuh jubu, mulia tengku ada orang cik dia mati. Baik menan. Tengku ada pemulia. Karena ulama gak pemulia Allah. Maka rakyat tengku, maka rakyat mulia. Contoh Abu Kutakrung, rakyat mulia. Terus orang mak ya cium jara Abu. Abu payah pati motor mentang 2M, top lah motor. Kan ngampeng rau ke jibla oleh urang. Imu trempeng pak pati.
pati nyo duk no pati je bilang mentau. Kajut, mai tengok hana macam na re tengku buat benda kajut. Yang kajut punyo na jamun bahasa karena bahasa jamun nyo tanpa kawin na ngat tengku lebay orang Malay po pati belukat. Temai tangan ke hana ayu pati ju abu pati. Yo ne tengku. Ilo naik tangan sabo dalam lokan ni. Ngabai opok ke mencuri haki. Ini pati ju dah. Pati ju. Tak melakai juga, baca cobahan. Ente kayo melukai, mana melukai yo? Pak ni cak, dah pajau hayu kata. Melukai Yang mana pun, nyan ban mentang, mamnya abu payah pati, kalau bahaya lah, yo petujuk kapai, yo petujuk matawa. Menurutnya ini kaji abu payah pati mak, abu payah pati. Lemo abu belau abu ni belau lemo sabo. Panai peng tu. Nyan peng langkeh tayo nyo hana kong serkah ka abu kabat le thap peng ro jitibi ke ro langkeh tayo chen ya lop langkeh abu yang keji ulama mo hai tha harga abu kota krung ma mutua tru urung gime akwa 20 bok abu tungku raja macut melake ba Allah elong anu batat hat bete abut gen melake ba Allah nah 30 kabe mendul nyan tecok akwa leher be tabo tamu serkah ka abu memang plok memang ploh ribe kali di ploh kedua kali matuh ribe nyan ba gedua gola mu gebedoh we muyamunan gedenyo kagak pemuliaan Allah ada rezeki mudah gedenyo pula pade nalung itu mah keroi tapi ada pula nalung pade handi mah pakai kenyan mak beramal kepada akhirat isitot harta agama yang keji baik dia pegah tengku hana masa depan nyoroh dah pegah tengku hana masa depan yang kaji niya ayu hanya dia pegang tengku hana mata depan yang kerja abu kota krung yang tajak orangnya malamnya tengah gedenda tengah dua gana. Maka malamnya drone mak protak tengku gure-gure sangat mulia bahkan dalam kampungnya drone Bandung mendukung tengku maka mari Bandung tayo berta pemuliaan ulama. Sebelumnya yang mulia kepada gure-gure abi selaku pimpinan balai but yang cukup sederhana ini bentuknya tapi luar biasa hasilnya. Karena mereka mau buat mak yang penting sama nama barang kapujud. Yang penting God akhlak. Walaupun badai hitam lagi baik dengan tapi mulia. Walaupun hayat tak tanya ulai dengan gelepak lah ulai tapi hana God akhlak hana yum. Abu Lahab. Abu Lahab karung bro lah ulai tu. Gepina ala Allah ihda wa idallah yang beri petunjuk yang putusat ba hadarat potayo. Hana yu reo. Yang kerja gure tanya tak melaki Allah bersehat, berselalu dalam rida Allah lagi bak malam yang mulia. Dan tanya kalau berapa beu? Cukup raya mana? Gebuh bandingan boh memplam dengan reo. Beda fikir boh memplam tak kata peju matam ka kan. Nah hikmah haji. Yang kerja ma khalaqta hadza batila. Puyan depugat Allah hana sia-sia. Mandung nama manfaat. Beda fikir ni hana perlaya mo. Perlaya. Hai jamok daripada jamok kena kau pokok jam mata kuda uyuk pede bro lo tha pede mata ke mata ji pede mata ra tu ujung tu cu kelemu cau kelemu pupuai tamang kelemu tu ha kelemu buka cicau begot hai tamang nanti dah begal nya panjang ada tayan jadi gurunya sehat bila Allah juga yang mulia kepada Bandung Dewan Guru ia ikut membantu suasana tempat yang mulianya karena tempatnya mak hana bantu-bantu hanya abu yang keji baru jalan balai but ataupun pesantren benar put perkara dah put yang pertama benar tempat yang layak makna tempat yang layak tempatnya cocok orang tayo hana mahantu mau mahantu saudara yang hana thi karena tempat layak kulah juga boleh lepi ke dia mai kulah lemu tu tayo aruh tajib nyan ban mangan kata bo yang kedua alina tempat yang layak benar gore kana gore ada motor kana urang ba kepu motor hana thoba bocor kedoi bai dong kana gore alina gore benar murid ali mana motor benar urang ba dan benar penumpang kepu motor hana penumpang metangkok de gelepak penangkok gelepak hana urang memang gelepak akra lagi masa hana urang sayang dapat sorkok orangnya kalhe benar rumbut teman tahu orang abut yang gerau na ya abutnya kau rosana mit lada orang kegun hedengku nyan nyan apa itu 20 kau rosana mitnya kamu ci penana apa yang lom kamu katengah apa le moy buntut kau thong tha ko mulo kau thong 7 bui kina 28 manok ko 22
Kajik nyambut mentang. Pulai, laulai tu. Ha? Yang kelih kana orang but, mandum ya but. Kalih. Yang keput benar dukungan kita bersama. Tamu dukung. Yang kalian jaro limang ni. Mu hana bersatu belimang hana kekuatan. Allah pu yang kepegai makna. Yang kalian limang ni. Kau cukup lagak jaro dengan limang ni. Put hana gat. Le hana gat. Tidak urus leh ni jaro gat. Iman ni agak leh ni anak aki. Mu yang limang ni hana gat. Lagi mana? Lagi limo. Limo mu iku gat. Mu hana iku hana gat. Orang mau ikut nak? Nanti ada kalian tidak orang kaya timah ikut. Kalau kaya ikut lemo, anak gat. Karena punya orang anak gat mau ikut, punya lemo gat mau ikut. Anak kalian limang ni, yang lebih contoh, yang mana mentah. Yang kalau mulai dakwah, ben fikir dakwah pada 12 waktu tu. Nah, dengar? Iran duduk pada 12 waktu dalam tu, wow. Malam tengok itu gini, memuklam pai kota punya. Hana piyo dakwah orang kumura. Punya rekun tercara kata mengembundai remoh hana merempuk mayang ni. Oh pajan ada di jam mayang tu. Tu remoh lagi nyedoh mana popuk bunga. Maka kau len mayang ah. Len mayang liu mengre. Liu cha ada cubit-cubitan tenggol-tenggolan liu mengre. Mampu popuk bunga kahawa ada kena den depan. Ya, yang kejit mak mutua lagi ada apa nak? Yang contoh nombor tabo-tabo. Baik ada. Ibu jari pemimpin, yang pemimpin kecil lah kampung. Punya anak kecil lah kampungnya orang terjadi macam-macam lah kampung. Pekon anak kecil puya di kampungnya mengkecil dan. Tapi anak kecil mutulih berjalan. Tamu 20 put je mau je lapor, tak je jak. Nak kecil lah kampung. Barang kapu surat menyurat punya anak kecil hai tuang. Baik kalian kecil, anak kecil kok, anak jadi. Payah ho kalau kecil walaupun bilang payah pre. Getok lepas gaji kabar ibu jadi. Yang orang kaya tu nyok. Cok je tak. Benar orang kaya je. Tapi kaya lagi kaya Khadijah. Baik lagi kaya Firaun. Contoh mutu kaya malamnya, kaya lagi kaya Khadijah. Anak muda cok je. Ibu dah pakai urun. Pakan mitim muda entuk nak gudang garam. Ya belah goreng pada doa na limang belah 6 kebaki sama. Lagi kaya Khadijah mak ubena harta abih untuk mutinu dan dengai. Ha abih ke Islam, apa abih Nabi. Nak kerja bata orang Nabi ketika Khadijah nalun Rasulullah. Namanya thai kata tam kawin ngelu. Pakam menan tanya. Hai lun tanya muno, ikata ka cukup lu harta tu. Tapi harta kata kabeh long pa abih long lang perang. Namanya thai kata gekli Khadijah ya Rasulullah. Harta long abih bu abih gede. Tapi dia harta lon kabeh long kamate nalung hana tutu nekuh tulung long nupuga kututu mengaji gedang lorun jak umprang. Nya kerja harta kata jamak mesti hana tengai. Dro yang ka pernah jak Makkah nan kala mutulih bak lebu unta kata jah nah. Nan kala mutulih bak kerma kata jah nah. Hana menan harta kata jah abe ke Islam apa abe Nabi. Menan jelang kampung na orang kaya rongong kota yang kalau mereh, hai yang kalau mereh, pulang apa? Nyampak peng, nyanten tamak rau ni. Hanten ni, bapeng. Harta Khadijah. Nyam yang mantang urung kemasih mak lagi Khadijah, yang videonya hang kiaman. Tapi kamu tahu seperti kaya lagi kaya Firaun, jama amala wa adada apa tahu biling. Makin dapat tahu, makin dia biling hanten tiun. Tak biling lah hanten tiun tu. Tapi apa orang hesa cak peng lo, pupeng. Ini hantar dia orang ni bilang dekat tu. Kebilang le hantar dia orang teman. Kaya Firaun. Hai tamu tampan 2 juta. Per 2 melimang punya ada pulang 7. Pak 5 juta pulang 8. Bank per 6. Cok 5 bagi 8. Riba. Yang hanya kubut yang kecil yang kedua benar orang kaya. Bang kana orang kaya kanangan tu. Tak pegok je. Na orang kaya bantu mak cukup god. Ya kana. Tapi hantar kit yang kelenya urung tuha, urung dang tengah. Yang kecil lang kampung mana urung tuha, urung dang tengah. Urung dang tengah nyomak belagi boboi 2 jap terkap 2 muka. Kena rap ke daerah ban 2 pam de melaba. Baik menan. Kanal he. Kakang lah. Alianyo anak muda. An kalam batai kiyo patatu. Jari manis. Nyo anak muda. Yang kecil anak muda pada dedot. Kana put. Tapi hantar kit nyo be otu ibu jari.
nyapo tayo kelingking ubut bata kalen tapi gehon mau tadi tha urina kala pui lima tapi mi hanaro ibu-ibu mak molut hana jade tengku dakwah hana jade pokon bu hana sodagun tha pe sama ron gepe mak ngabete tengpi alah jino kana blender bu urina tidak rau ragam ji magun tapi umum ji urina maka ban limong kana urang kayanya kecil galam keng tamah urang kaya keng wujud tamah urang tuha keng law tamah anak muda keng law tamah urang nak ngahap keng nakong mi ataman ma nyan bate giyo lang tanong ipo wadu anak muda taga reng mi sini je taga anjir yang kecil go begat Allah tak boso mat taga mono mi ta song kuimu mumang go ube bau tu puli bau ya gaji nyom kekompakan ya gaji malamnya mak tua dayahnya baru berjalan dalih pika jalan malamnya benar kekompakan dukungan kita bersama ka juga yang mulia kepada Tungku Guci yang metengku tiji dengan getayo di dalam desa getebi jorongnya getemang jorongji harta gabi hana gegera nyo ke Guci neo Guci tanya samping long gedu maka kecil tanya mak ada terkedi ni pilih ni pilih atas hat ni pilih kecil yang na semayang ben pilih kecil hana semayang bukan main bate dalam latha vek mayang tu pemimpin ka kecil dan juga yang mulia kepada tokoh masyarakat tu haput tu halapan urang pak aman di dalam desa tu haput tu hapakat urang pedepat miona dawa yang penting cit lang kampung beuna urang tuha-tuha yang pedepat tayong yang kecil punya pedepat le urang tuha mak tepak urat tu yang kecil lang kampung bo tahu urang tuha-tuha yang nak ilmu biar tahu lang kampung urang tuha putih mukerau takai anak muda pegebut dalam latha ikanya guak-guak ngali puntung jalan nah dengo lale katanya lale hana jan tete ta ka tuha putih dengan jangong amithe lagi athe antang tuha tapi no na gad billah juga yang mulia tegate kepada Ban Bandung urang Yakbut nyoba mana Baidatul yaumi khairun min dajajatil akad. Boh mana orangnya lebih gad daripada haji ke mana tengah bengok. Telur hari ini lebih baik daripada jadi ayam besok pagi. Nya mana orang abut, nya mudah sayang. Karena menyoba mana mak, ji ke gelantau teman bu. Hanang kut coba mana rebuh teman bu. Hanan rebuh ni ciru. Munaim pe hana, ni dadar pe hana mata tapi pijut. Hana mata tapi ya, neweng tabah ngku pipe pijut. Terus bata pulima ajut. Biasa dia tak pulima mana mak. Ba mana jika lima ke pulima lah ke boh lah mu thalok mangat. Cak weng tabah ngku pipe. Hana ta weng cak dua boh rebuh tengah matang pijut. Hana tengah matang aku tablang pijut. Yang kejit mak ba mana jaga begak buta tayang. Hai tak tayang ka ni dia ajo babut. Kan dia belah motor remote, kan dia ajo HP bebe tabak ka ni. Nya ni juga buat mam dah pojit, hai HP lagi apa no. Yang kepekatun ni na. Hai tiga go home lah, ham mutau tumurah lupa. Maka nyo pamano jaga begok mano. Juga yang mulia yang terakhir kepada Ban Bandung pengunjung dakwah. Ladies and gentlemen, kaum mak yang mutua, kaum ayah yang berbahagia, yang katuh lengkah kenau, bayang kenau dalam maupun yang mentai luar. Tapi harapan lon malamnya mangat jagung bat thu, mangat haba bat eng. Long yang thu dron yang eng. Mangat kopi bak bubuk, mangat haba bak na thawangu. Long yang pangu, dron yang ngangu. Tabak pegah haba na kaidah haji, kaidah pegah haba, duk mutimang bahu, mututu, mutimang muka. Yang kabere, yang kaji bunuh lele kaidin bak panitia, dia opina hawa. Pakali opina mangat glia halong. Iron nanging ate long ngi ate ron, tapi mio padak hanapa saga tungku dakwah. Mu ti kau yu andu dagu. Hai mano, hanade ne mio nang kade ne. Menanci long, iron thanga ate long lele hu ate ron. Ali bila pada Cina dadang na paghaban tu, anu mit tagi tok tawa. Ana ya ke apa? Panin ate tok anu tu. Lu tapi ibu tapi nyo tapi ye ke pun yang tok. Kan ada macam mana bang? Yang ke mak mutua. Jadi Ban Bandung malamnya drone yang kata kono ada jut. Malamnya tamu tabakah? Mana tamu tabakah? Tamu malam. Drone dua long du. Tapi long dua pegah. Drone dua dengar. Mio ke hek kata teh long. Ulun teh yang baron. Toh hek pegang ni.
Punya nak perah hek dengar nak ron kena. Berat dengar. Yang kecil malamnya harapan long ada jid long mentang yang perah apa. Tapi malamnya long tenang. Pakan tenang karena malamnya long jamai. Dron pihak pemulia long. Yang kecil pun ke pemulia long gak atung ke deh. Kan tidak orang atung tok limang ke. Gak atung long. Gak peduk lah mata iku lah mengarjang teruk. Yo, yang duk iku ke mina, you duk long ngarjang teruk long. Ada apa? Oh mati long. Kan kau nama apa? Jadi tok kono kagak balung kono tok kono halajan dia kagak utama kono. Tok kede kaduk-duk ni kagak buat kau ni. Kau ni betul yang gak-gak iku long dong. Itik na manok na iku. Tok ba paham manok iku long. Tok ba udun aku lang cepe ka cikau. Oi. Mutuleh ba ulai udun 70 watt ba ulai. Ha? 25 watt ba iku. Mangkan talo mulai. Kan mana-mana nunggu terobah-obah hitik ke samai kulit-kulit naik ke liu. Nah nunggu tak tanya ada wah, bang gebet nunggu boy hitik ke samai kulit-kulit. Hai mak mutu hai mana? Kahirun tu puji ke boy hitiknya ke samai kulit-kulit. Ha? Biasa kok kai plu lagi mana ka? Ni plu hijau ke samai mengai temang ke lah tahu. Nah kejadian mak bandar bukan boy hitik kulit-kulit samai. Bandar tayang taleo tu, hai tunggu. Hai kepun samai kulit-kulit alah hai dengkong tua. Kadang thon tu kan anji kenang samai gerak. Makanya kan moyo kata ra kan kata ngai kulit tak peluah nak kong. Moyo kata samai kulit-kulit boboh kuning kong. Moyo pakam nak kenang samai. Yang keji mak tua tajak badawah cukup le rezeki nyai kelon ku makanan cukup mangan. Cukup hayu dengkong tua. Ane kagak kuih kelon ku padahal ada kana sampai. Ada kana apa yang terjadi umur itu, tapi kena ulang tha kemudian na jadi kana. Nyan ban kala, nyan kali gebi makanan cukup lu. Nyan pu, nyan kana pemulia lu. Alian lu pemulia lu lam. Laganya kebetelakan. Ani penitia pun kalau kemah nyo tungku tam lake tutup peserta doa. Penutup peserta doa. Hantu tatuk sama-sama tam doa kan? Nyan linya baru dapat jo kacang. Baik jino kan kayak muak kacang, baik bau menang gitu. Urung muka kacang tu dah lew. Nyo hanale kacang urung muka dah lew. Beka. Jadi nyo malamnyo tiga tu kan pemulia lu. Munyo munan malamnyo dakwah tanyo jadeh hana jadeh ke ngelung ngendro ni. Yang keji iron mak tu munyo kalau lebih dah belen wa. Kana rumah je rumah long rumah ron. Elong baru tu rumah lehayum. Itu memang belah mana kedok. Be awai ron wang lew. Bolon tayang barat napaka dengar dawa. Maka ikan apa kadang apa? Baik karu-karunya apa? Mudah-mudahan malamnya dakwah dapat jadi. Karena mana mak lagi kepekah lagi mana dakwahnya hanya piu. Baik dia fikir pergi. Yang kerja ata-ata jamun kena apa bangai jamun? Hana kerja aku lagu, pun kerja aku lagu guru kena kau. Kecil kena kau. Camat kena kau. Kepala lorong kena kau. Uruh hana kerja aku lagu kena kau. Ate kerja aku lagu kalau lampu. Yang keji mak orangnya pendidikan sekulah naija ji mah hampir mau 20 puk jum. Nyo yang yo tu. Selama karenanya long getanya orangnya kena amaran jaga jarak. Puata yang tayan mak. COVID-19. Nanti pun COVID-19 yang katayan. Punya bahasa gak COVID-19 bahasa tayo Aceh tak ngut. Tak kan orangnya mak jamun kan kena tak ngut. Malah jamun nan tak ngut putar. Tak li. Ikulah nama cok li. Tak li. Nah jamun lam tak pok-pok. Tak cok. Cok. Nah lam jamun tak jabru. Anjir totong jabru yang keji orangnya mak you pakai masker benai ba bini melatah. Betongan ngai jabru. Nayuknya baru, tak cepet, tak pirit, musang pria, Nya nayuknya, yang kecil jamun naya lejen, jak ramai-ramai tengku jak ke, wakul ja'al haqqu, wazakal batila, innal batila kana zahuqa, ya lejen. Truk barmo huruf anak semayang yudang mutrib. Yang paling takut yang kian, anak semak mentang dum. Hai mak muyuhan atas semayang, gepinah berkat oleh Allah. Ubena sawi Allah hitamang lang perut tu rai ni lok lang perut tu.
mak tak pajo hata Allah hana tak syukur kepada Allah hana tak semayang, musabah rupiah tak yum tu. Yang kerja urus hana semayang mak hana yum. Nyo nak pegah hukum tu. Mak. Ngu pegah halang bab temom, baru jut tak temom le perkara. Ka hana le ka jut. Yang pertama pun jut tak temom hana iya. Orang dah jak tak iya, lalang kulah tak iya muthe-muthe na ude mate-muthein. Ka jut temom. Yang kedua haji kenang i bak tebuh tu. Munyo kenang i duruh hana jara tu. Yang kaji temom, kepu temai haji kenang. Yang kele nai tapi menghajat kepada binatang yang hormat. Ina saborong tapi kagrah kameng, yo kameng. I kameng katu thai lidah imam doa, gerah. Nyan ilang drom nyan yo kameng, yut tamudu, yut tatemom. Kecuali hang bibi munyo gerah binatang hana hormat. Kameng hormat, lemau hormat. Tapi na binatang hana hormat dah 5 macam. Yang pertama ya hana hormat urung hana semayang. Ina saborom. Dan tung semayang. Sayang na lembang urip pak urung hana semayang. Tapi kagra, hana tapi mati butang putar gini. Hang bibi. Yang pertama, yang kedua hana hormat murtad. Yang kelih kapui harbi. Yang kepuat baru lemau, yang kepuat baru bui. Yang kelima baru adhai. Takut. Ilaut. Perahu kapunok. Gelombang beberea. Muhana tabah ladum. Lham jalu. Dah yubah. Lang bot nyan dumpunan. Lak batak kaya betel lemau kameng. Manok adhai dalam. Muyo tabah lemau. Urung hana semayang nainan. Yubah pun lang i. Urung hana semayang. Nyalang kita ke berah. Muyo manan pun yang kejit mak muyo katayo hana tak ibadah kepada Allah hana tak semayang hana yum hai mana mono hana tak semayang tiga-tiga tinggalnya hana ti yang kejit mak mutua katayo gubuh yum la Allah pu ibadahnya hanya tinggal yang kejit baru kira ibadat lagi contoh malamnya mak mutua nyo don pegak dakwah berea mu baru kira ibadat benar pu perkara muyo hana pu hana kira dah put yang pertama benar but bulun tanyang badon malamnya nabut Uberaya bu buana. Mulai ibu narabut. Hamadan lillah la ilaha illallah hamadan lahu. Allahu ya Allah, Allahu ya Allah, Allah rabuna. Mudiki kanabut. Ni kalian pediung cukup laga. Bungo na kalian yang baik dah harap baik mati maitan. Ku baik bungo plastik. Yang kerja akhir mata pegah bungo hana baik yang koyong. Muya jamun aku bungong suke mengabe tajak apa benda pasti be bungong suke tajak aku de be muya ada. Ya bungong suke mu be orangnya ni kalian bungong cukup laga-laga tak tibuhan tak pun tak be mati maidan. Duk yang bukan nyentuk kekah teman. Kanabut. Yang kedua ahli nabut but yang tak pupuknya geyu lah agama. Bekah dakwah nak geyu. Geyu nabi kau tu tahu. Kau mana-mana tak geyu pada yang dah ke bawah. Maka yang kedua butnya bergeyu lah agama dakwah. Yang kelih but malamnya baik menentang agama. Bekah pegak dakwah nak menentang agama. Hana. Yang keput berikhlas. Pun benar but. Yang kedua butnya geyu lah agama. Yang kelih hana salah dengan agama. Yang keput ikhlas. Yang kejit ikhlas wal ikhlasu ma'uhan bukan Imam kata ni. Ikhlasnya umpama air menyiramkan tanaman. Yang kejit hanjithan al ilmu badrun pun bina ilmu. Minta ilmu ya bud. Ilmu pun dah minta. Pertama ilmu tauhid basalah narid dalam jahi. Amma ba'du dengar lajulun boh nadam. Sifut 20 merna bero anu Islam sayang hanjut hai tengkucut sifut 20 dunia akhirat bahadarat sahohan roh pertama fon harta wujud citna Tuhan kedua kidam citlam kana kondiletan kelebaka wajib Allah kekai sabe dari awai hingga dudohana akhi mukhalafatuhu lil hawadeh temayang keput hana saban pogut tanyongan penejut yang kelimang
qiyamuhu binafsi hana mahajat tempat dudangan tempat tema yang keenam wahdaniyah nama sifat wajib sirau poge tanyakan dua leput nak apa ya nah berdua nya lagi upapai nya kejit al ilmu badrun formita ilmu nya bije ban kana bije wal amalu zar'un cok bije pula Bek bijih lampang, bijih jagung penuh. Hana ada pula-pula. Brok keroi penjual kedai. Igop tinik bijih, tinik pula. Pak negara raya mak. Anak mit umur 12 tahun. Tuput kata, Quran balai peluh juga pai. Itanya orangnya katuha. Ayat taraweh, ayat tulis, apa bintik melatah. Mutulih apa bintik melatah. Alhaqumut taqa wal athri. Wailul likulli alam tara. Li ila fi qarajin ara'aital ladhi. Inna a'tayna kulli al-kafirun. Idza ja'a tabayada. Yang tak jaga baik le lampu. Muyo le lampu. Mawa dong imum. Makmum pek pok royu. Godaimu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Buka babak tahun. Kamu tiru bak alio kerap. Dipikir lima munyo gawat malamnya. Hana mahal aja. Alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ili ke makmu amin. Tu kedai hana kajak tarawih malam ke bahan tajak dalih malam pun tajak aja. Tau dai mung malanya ku imum jamai urun gi abon. Pakan man panina ku imum tanya malanya ayat baru ba. Kata bo, malah tengok kulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'budu ma abattum wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'budu ma abattum. Kertam tu malam ah. Hana merempuak waliadin. Ikale beli waliadin nenggawa. Mana tengok kulen. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wadzaituni watturi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadna wa asfala safilin illa alladziina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Enggak tak apa balai plu malang rawan le plu macam. Ia nemi kakadong lencak kameng du. Yang ia orangnya mak menan. Anak medu kamu bok rokok udang ramirah. Cok bijah pula. Karena bila ya jo orang babut. Ahli tak pula tak jaga. Wal ikhlasu ma'uha. Ahli tak pula tak siram. Ikhlasnya umpama air menyiramkan tanaman. Yang kejik jina mak yang minta ilmu. Yang kejik lama kama 7 ton anak neyu sembahyang. Nuji ide benar. Menancit hai bang neyu puasa karena anak amanah Tuhan. Hai bang benane jaga. Hai bang benane jaga. Bek bacut araya neparuh oblang. Yang agam hai bang yugulam raga. Bek nejo cangkoi serta parang. Sayang didikan hana. Sayang didikan hana. Bek bacut raya neparuh oblang. Yang inang hai bang neyu semula. Bek nejo sadep kau pade lang blang. Sayang ilme hana. Sayang ilme hana. Yo dulu. Kepada anak terjupak dah mata. Ada tawar tanya Allah lagi tak kubah nuga. Tak ke mana Allah ada mati dok. Bau lele kapai. Tak kubah anak lagi tak kubah terima maju. Tak ke mana ada mati long bau lele kapai. Kepada anak. Yang kejik mak ke rumah anak boleh le anak yang nak ilmu agama.
Anak thaleh kan thaleh peh peneng ruak, orang peh malai peliwak. Keput abo nama mae ruai tu lantaba tula ramai-ramai. Keput abo nama mama bang tu kento kerja kamang. Nya orangnya di Aceh nan gak kai balik. Yang nan Muhammad balik Muhammad. Yang nan Ahmad. Yang nan Jolani John, Bang John. Bang Jack. Yang nan Ibrahim Bram. Yang nan Sulaiman Talamon. Nan ya Aceh orangnya yang agam John Farijon na ulung. Alexander na ulung. Ya ni Abu Latu mak leheboh agam bal leheboh mama Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Baru tahu belum dah ya Latu tu. Bak tu Muhammadun tabo, Muhammadan tabo, Muhammadin tabo. Muhammadun hanying lah Muhammadan. Muhammadan hanying lah Muhammadin. Nyo kan balik dengo. Nan lagi nan bak TV tu. Yang inang dek listrik. Tutong gi ngapui, menyotor gi de kerting. Dek aspal, asli palsu. Dek dipa ate ya bajalan mak pai pula mak. Ngai liu puntung i wawat. Imu awa ngagam bajalan. Nyanta kelap nyawa nyanta ku ja dua hana pupu sabone ne Adam. Selama kamu tulis damai berjalan tu damai itu indah, makin damai makin manusia jiuh dengan Allah. Nyote-ote kenang tsunami mandung kli. Nya semayang nunggu hana pam tadang bak pintu pe hadang. Nya daya hana leut. Nunggu ne terima nulung tampo. Ke nunggu tapi hana pai le pagi anu long ada hana je idang malam ngau. Hai mak ne kalang berjalan orang yang tunggu alah tu mulele ngam brek pade. Nana brek pade. Break pada je meleleng ala tu ikut mana bedah ya top pada ujung kakaknya ke lampu sente bu maulai. Iyo kena kiamat yo jemun tanya ada pada ya sedap break. Orangnya break ya sedap pada. Urun madai po. Hai mak donya ka maju hana apa boleh hana terjalak dengan break ubut mak break raya mati. Ni kalau break raya apa mati dong. Kok lebih ayo murid 2 juta be peng ka mati. Siapa mati break 15 juta. Yang kecil orangnya maknya anu yang heboh warbai dengar. Yang bujuk kan anu ni tingku ah. Yang kecil jak anu pasal lang tingku. Ya anu. Baik sampai maju tamah azi, maju, baik sampai maju si. Jak anu pasal lang tingku. La ilaha illallah. Riyuk bicahalam juruju magah alim ba'ta minah tabut surah jawonahu alihai anak metongkatku ya musudiba perahu lawung tahai adik metitik dua tema huruf sama ji elinteng jim hakha kenang tat lagai tincu ulengan perut ji cateng dai zai mu pingko teduk meranyo adawa dan adun musudiara parang cah durawa umpama zo parang cah utun sin dengan sin megigo lage gajongan koko papun sad dengan dat rakan metua badat begagah ule jihruhung ta dengan da umpama lantoi menan kegekele orang zaman dengan gen polem metua Teha baba tersenyum temadipana saboh titik kafai adik dua temeng nun terlinteng metalum titik wahai adik mubungko udung diha eklu nyan tebli abe misalam ali rampagokrat pinang musudi hamzah medura kawat ya sabantat itik la ngukrung wasalamu tamat karangan menan gejangan le orang zaman nyorgo thona prati onu agan thona pai ya orangnya kada ya pa ilong galak ke gap igo galak ke long igo yan galak ke gap lam bepa ni pupur moh di jiwa mana itu? Banda pada hai pengakan dia permoh dia putih kuning.
Mami permoh lagi baham tok kuliah kacok ke. Merung haru dayu garu. Muthud lai pihana rungu. Mu jamu orangnya panina ada itam nama meh bau yung. Lagi don thop pegah nagot. Cukup laga anu. Inyo masalah mak muda yang keji agamanya lu moi tha pon beuna ilmu maka hanji nah beuna but. Mu hana tabu hanta semayang hanta puasa. Yang keji nyo bulu lu pegah pendidikan pakat nyo bak balai but. Tuntut elma benata teper lain tuntun saudara sigra dengan yakin tuntun saudara Tuhan muda beta yakin anak getanya mekaraya tayak jo babut kede bak tengku menyamaku jihana mutua anu lung. Orang zaman mak kepajuh pulang titu gejep ilang bru tilai tangan gelepa rem tapa kring thura jamun. Alamat hari condong berlalu pergi beradu ke ufuk barat pasir di pantai turut berseru supaya umat tunaikan solat jauh sagetanya tamsi laut jeh golam surut lain kateka dosa getanyo tamsi on kaya jeh golam lain kamuda lagu Athiah Jamin pira muli jamun rumah belade di alun ria gelambang dihempas ombak dan badai laksana gunung tinggi menjulang hati pedih harap sampai ke pantai ke tepi pantai ngenyai mentang katip nyanjamun orangnya burge cak tilak tengah jaket cak tilak tengah kare itik na mano na bolon tanya baru na aje tak apa itik na mano na hai lagu ini mau yang lagu tunggu cukup nyanyi long dengar mauka mili gato hambata denge तुम्हें कितना प्यार करती है सनम दिल शेर अपना हम बता देंगे तुम्हें कितना प्यार करती है सनम बड़े वफाफी तो कर ले यकी आपस जाने बाहर सच्ची मोहब्बत का हो आपस जाने बाहर मैं भी गया मैं भी रहा मैं प्यार करो कितना मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुम्हें कितना प्यार करती है सनम दिल शेर अपना हम बता देंगे तुम्हें कितना प्यार करती है सनम mutakiratan. Ia kalau lah ni chong chi masa gong tong ada kecil. Yang kejit mak mertua orang yang lalau hanampung lalau pi lalau ngangga kawe cak ga kawe 2 juta tengah saboyak kemawe ipang ke lam belangang tok rumah uragam lalau batangki tinu ne 2 ne 5 ne 10 ne menjanjang memeng perumah ke mang ujuk kenang meng ma panen tong abui buno gia ne pri gia tu pot iga tu dah hana payah ada jak betul tu thu rồi. Ya jino kalau lau rinang teman ngembungong alah ini hana ka najid teman ni ya nampu bungong bangai tu bak keladi kala aku libo dekat tai punan bungongnya jamis buat aja jamis janda miskin punan bungongnya jalong buat janda bolong punan bawahnya lidah mertua tetap tu. Icong yo di memurua tanggalai. Irua pot bungon tu lagi tak sama abu. Galak tu kepaten Cina hana pupu tapi na 2 anak tu batai yang kayu galak pota batai jerat. Nya dah bedah dah jak belang dah cengkoi belang. Nanti nak belang lah yang hayu pota belang pada macam. Menanci bungong juga laga-laga. Kuata bungong tengok-tengok ada pelara bung. Nah yang ane tengok baik bla-bla bungong le mak cak pai culak kataku. Kamu ke mai pai kataku.
Anak-anak itu merek lang lung. Tahu pula lah tunggu anak iblis itu kurang. Kena ulama. Anak iblis kurang raw yang pewehu manusia dalam nanggro. Anak yang fon nama khazab yang kedua nan walehan tema yang keleza lambura. Anak yang put nan awarun anak limang nan wasanan kenam tabarun pambe kenang. Anak tujuh nan dasimon anak lapan nan matunon kesikurung abiadunan. Tona pai anak iblis kurang. Mak anak iblis ti kurang rawa ngan gara-gara haji ti kurang lala urang mata orang yang adum geduk bak kape mutuleh kape cukup ramai urang demang leuro le malam kana gua pubuk kena ya je kupi pratu kupi petimang mung ubeno glah mong belah ribe seboglah mahaji ngam bru belah ribe tengah sare nyobali ke muka cimu tak boleh apa ya mong belah ribe kupi sangar puata sangar boh tu kopi Americano, buah Amerika betul. Sangar, nya sangar tu punya bahasa je mencik kilang. Ate tak boleh kilang dua buah macam kilang. Standar tak boh, tingar tak boh. Nya tak kun tangan tu kau ibu kilang dah, tak boleh. Yang baduknya mak muda ayam penyet. Puata ayam penyet. Rupanya manok potong, itu pe ngapanga mucip tu. Ikan penyet. Belah dia ayam penyet menu ayam bugil. Puata ayam bugil. Rupanya menu ini yang hana thok ilu juga. Menu agak hana thok ilu. Ikan penyet, ikan bugil. Yang bahasa kau. Belah dia pun nyan ayam kalasan. Puata ayam kalasan. Rupanya menu potong labu selendel. Hak mentamai. Belah dia ayam geprek. Puata ayam geprek. Anak potong ati ekor aku je melawan muprek-prek. Ikan geprek. Dia bahasa kau je betul ayam lepas, puata ayam lepas. Ni fikir tu ke, udik-udik pengut. Ki pancana ada pajak mana tu? Mai anak-anak tu cupak ada mata. Ya pajak mana potong? Mana potongnya mana bangai mahai. Ni citi jiji sangat mata ada tikin. Muya dan. Yang mana bangai kan? Tamak limang balimang ya ayat hun. Ni cik punya mah tikin ke mana potong jican ni roi jauh tu. Tala-tala betul. Yang mana bangai yang kerpak-kerpak kamu teh. Ada tak pajak tu tulung-tulung mama. Nak kata yang pajak jago mama. Nyo tegah ada tegah nu thu-thu jap dah pajak. Ni pajak jago ngro tu. Ha mah anjir tau le. Cukup lemah ada kau ini nampu. Yang keji orangnya baik pelalanya. Yang keji tengah orangnya kedonya silakan. Tapi agama baik tapi yo. Kedai kopi tadi wa. Kipi denging. Tapi agama anjir dengai. Nabi apa itu 20? Apa Nabi 25? Baik Nabi 25 je apa? Dapat aku cinta padamu Muhammad. Aku sayang pada masjidmu Muhammad. Agama tanpa apa itu 20 je. Bengong. Ini kaji bengah lawanya mu mana anai kong uli. Jamun ngantu dikir mentang kajut. Salatu khairum minan nam. Itu cem ci berci. Imana? Mana? Nya mana potong je kong. Mu kemah dai kong. Nya nunggu 2 bulan lek leo gon. 2 bulan lek leo gon. Kara yo kara baik mu pa laga urina raya. Lagu be ga nomi. Ya, baik mu ko ko bu le rubah. TTB tu le mendu dalam. Yang perlu ada apa hana masalah ada yang mah. Ublang saja jo tapi semua yang bedengai. Nyakan jo tapi itu be timete apa bukan? Ba yang ketam lalah dah jauh. Kita jong jo itu jo ya jauh leu awal manusia kamu thang. Nya kerja anak saleh mak hanai mekai kedai. Anak saleh hanai mekai bernun thage muka dum. Ada ka anak hai merdu. Anak saleh hana nyokuna ablo anak saleh hilang tha ta bona. Hai pu kadang dah anak saleh sabo. Anak saleh alo. Yang kerja orang yang di Aceh tengok karena anak-anak midum kamabuk melim jak kemeng. Kamabuk ngudang ramira. I Aceh orangnya karena begal. Anak mak umur 15 tahun kaji ke begal. Ngam perampok yo ada kaji. Itu mai duk mai kepada engkau. Anak mai 25 tahun kaji ke begal. Coba urung tuha mak tuha kagalak kamabuk. Dia ada bakong agak dah heta bakong nyak boleh marbel lantas langkau habwa lang tabu pula mabuk ka kau.
Yang keji orangnya katuh lagi ke rumah-rumah. Pui ahli rumah-rumah. Kemewahan dunia ini memang sangat menyenangkan hati, tapi kemewahan dunia itu hanya tipuan belaka. Dari itu waspadalah, jangan sampai terpedaya olehnya. Hei, boleh saja kau cintai dunia, tapi ingat satu saat kau kan meninggalkannya. Tua ataupun muda ataupun tua, yang semua kembali padamu juga. Tak keji-keji, tak keji-keji, tak keji-keji, tak keji-keji, tak. Tapi jino kalau entro bani atak keji kepo ni. Yang kejit mak malamnya pakai keju patah akhlak kan. Udepnya mak na ilmu hana akhlak hana kebut. Hanji kebut. Pucit benar ilmu, benar akhlak. Yang kejit akhlaknya lemoi tha tu. Imu capi ke warma tak itu. Mak tha lon nyan tha. Capi anta. Anu adron kon. Hana ilmu lo kata. Hana bareh lo. Ya bulam. Budak kerja lam. Gawalang datang mak long kalau tha capi dah. Hai long ana nala elam. Galam mereka. Kerja lang tak pintu lo te gawa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tha lon capi mu tua anu long kata kana akhlak. Kata kagak akhlak kana ilmu yang kebuka pintu mak tua. Yan pu. Ya nakala. Akhlak penting nah. Nya kerja uruna akhlak tu gugak kampung. Lang kampung juga ada akhlak lepi dah tu. Anak-anak muda lebih akhlak, god akhlak anak muda. Anak muda lagi kemang semangkau, lebih melili kurang tamah kurang mamai tamah saka. Nyo anak muda lang kampung nunggu lagi cangkoi hana berjauh. Ataji lah macam nunggu. Yang pertama kampungnya hana god apabila anak muda lagi pli hana urawa. Menyo anak muda kampung mak lagi pli hana urawa, yang kampungnya hana god. Pakon karena menyo pli hana urawa pli ki. Tak tagung kuah tu belangang payah apa. Pakang pliki. Anak muda pliki. Cok gitar sabah tengah malam. Greng grang kuasi kameng lang belangang. Greng grang agak lalat ina lagi langang. Tak pegah salah tinang itagam pelagi bui. Tak pegah salah taka inang pelagi atai. Yang ini orang kata es mana, yang agam kata es kondel. Ajikil larki, I tell you. Kita ni lalu atudo. Anak muda dengan anak adara, agak tak gura tak kalan lagu. Dia anak muda pegat draw ke murua, dia anak dara pegat draw ke hantu. Watet takalan bak jalan raya ji bandua ka mahantu belau bandua ka belau ime anu ini angkau bateli ya perlu ya senam langkung bateli punya kolang buhu hanai buau ime ke dia kuala bekah kuala ho kurun timpo ba ya je muda dua krek tilang tikrek lam babah tinang tikrek lam babah sagam prap ite tinang mukuma ego tinang tikan tilang. Yang kejit mak mudah ke didik puno anak muda baik lagi pli anak urawa. Menyo pli anak urawa ki, tapi menyo pli anak urawa anak muda kampung lagi kampungnya cukup god. Pakan mak menyo pli anak urawa mangat. Ni budah ni rumah hanangkut. Ni kembai rumah pli anak mentang nak ki hana. Pe gelhe pli le rumah tu. Gelhe. Kecok bawang, gebuh capi dapat jo mak tiare 3000. Pakan pli anak ki. Ni kalau orangnya mak je bekak bau salah. Bos salak kelak mati muruah nak kelak. Tapi kenang pelik kermuh yang naura, anak-anak salak mangat. Munyo menan dalam kampung, anak muda boleh lagi pelik naura. Kagot. Yang kedua, hanaga kampung apabila anak darah lagi bungong kaputuh talau. Anak inang kamera popoleh malam mentang jalan. Iu timu barat tunggu hanam datang boleh. Oh, kabe kertik. Ya ceh orangnya tok balon tiangah kana. Ya. Hei bana cah duk koknya nama hati tu aja kalau tidur. Menyawin yang karela aku karela mendung. Yang kecil yang kedua, urin yang belagi bungong golang putuh dalau. Nang kalian nyaman mak tinggal long bubuk long. Ode tajak gurgo,
mekat bongong ko pula getok-tok kan getok-tok bataleo getok-tok lam benung gepotok bataku ni ateta ngoi na ko ula-ula de boleh be bongoi mau nya jina hana de pupu be mayu kamelia mayu Maradona mumang bercoh hule tu mayu mana apa nya keji oi nang belage bongong yang mentang-mentang bongong daleo lagi kampungnya god yang kedua, yang kelih gampung nyorlo apabila orang Tuhan lagi parang hana bajau. Adapun lagi cangkoi hana bajau. Munyo cangkoi hana bajau mak dua tak cemangkoi kelia halu danau. Tapi munyo orang Tuhan gampung lagi cangkoi na bajau, puata dengan aku. Meninggal orang tanya puah limang, puah enam kali urut. Cangkoi na bajau. Munyo menan lam kampung mak baleh-leh begot. Yang pertama anak muda belagi plik na urau. Anak inang belagi bongong yang mentang-mentang daleo. Yang kedua orang tua belagi cangkoi na bajau kagot. Yang baleh kampung yang mau yang keji mahana tu sah tu agama pai belagi jamun buka bangai kade masa dilaikan susahan sakri seleweguni kepia umpang menjanjan hai ma pa jobo ubi menjanjan hai mi cit umi pithang jamun gu pithang ke baju bak kerpawa timah hata-hata nahun ikameng punya airot itinyo punya baju nya jina tu bobi kai cho ke kerpe anak galak ulun nya keji pai birun tro boh kerpe bobi rasa jagung kai mekan nya keji malamnya mak mertua dah pegak peringatan Maulid Nabi walaupun mak terana kem-kem nyatanya mak mertua dro nu bergembira tenang tu mentang Nabi umur panjang la Allah tatem pegak Maulid Nabi nya keji Maulid Nabi di Aceh tro puik bulun Maulid tha, maulid dua, maulid le, maulid put. Hana ke depan buka maulid tha, ke buka maulid dua pahan tu, ke buka maulid le pahan mana, buka maulid put maulid lang boleh puasa ke buka maulid. Menyuruh Aceh, bak mayang tu, wajak apa maulid tu ku tak boleh Honda, 20 buah Honda. Nah lah dia tak kerja apa maulid ke kertas krek kana langkih tu. Boy tek juga. Ate u ke raja ro ke. Raja ro apa maulid nganti ma, medrom. Julok jero. Yang jero pun kan 4 jero ho ha depan. Kagel hak kanan. Mula dong bagi baju bete ayu kah namo ir haja ro jin. Cukup jauh ya. Oma tunggu kamu benar cukup. Ayu na jame mu 2000 lebih bulan pualam. Papa dalam. Glu mendum baba glu kulah glu. Peluk glu. Mumu salah glu. Wah muyuk dum. Takalan Honda 20 buah wajak apa mulut. Tapi takalan tek malam maghrib hana lebih tak Honda. Ha lain. Nyo yang masalah. Yang kejit mak anak tak apa-apa Nabi 25 bi hadiah. Nyo jino tengah mau bi hadiah. Tapi hadiah boleh. Walaupun tak apa masalah, tak along nyamun ko bi masalah tak apa. Tak apa. Tiba-tiba motor tak apa. Nya terlalu terbaik tak apa. Apa hai? Yang kejit mak tak bi hadiah, tak lomba agama, tak pegang anak ne siapa tiga ke mak Nabi 25. Bandum Nabi betaturi wahai insan 25 yang tersebut dalam Al-Quran. Pertama fon wahai kaum Nabi Adam. Yang keintu bandum Nabi wahai insan. Yang kedua hai saudara Nabi Idris lam surga dalam mata netop iblis lena bino masa tofan ne pegat kapai ne pe kenan bala tentera jeneh bekai put Nabi Hud 5 Saleh 6 Ibrahim tat mulia tat gemaseh perangoi Halim 7 Nabi Lut 8 Ishak dan Ismail Yodi Mina ayah nasihan Lut Sikin 10 Harun 11 Musa Ana Imran Bukit Tursina Droneh marid dengan Tuhan 12 Daud 5 Tembot mangat tatsu yang jile hana jadeh tedang laju temakel heblah jenolon pegah Nabi Zulkifli aput belah Sulaiman karunia Tuhan pangkat tinggi ke 15
Nabi Ilyas lon pegah jina, namblah Yusuf bulun pengetat samlaka. Nabi Yusuf rupa cantik ibahate, apungau Zulaikha purmo raja nanggro Mesir. Anda jangan kemana-mana dulu, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Mentang dengar? Tak sambung lah. Padahal yang tak ingin kata. Tapi dong kalian drone mak malamnya hana terher, ada he boleh. Ya kan? 17 Syuaib umur tatrib sepot mata yang jo tungkat ke mukjizat Nabi Ayub, Nabi Ilyas, Nabi Yahya. 22 hai saudara Nabi Yaqub. 20 hai Nabi Yunus lang perut engket. 20 put jinolon pegah Nabi Isa, anak Maryam karunia Tuhan hana bapa. 25 wahai kaum rakan metua Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa anak Abdullah. Nyo yang jawab hai. Nyo nanti yang badai ada mana? Jadi nak kena? Ya. Nabi Muhammad anak Abdul Buraya. Nabi Muhammad anak Abdullah anak Abdul Muttalib anak Hashim anak Abdul mana anakku, kusa anak ki mutua. Ki keun tiga tu beudeung ulangan. Nyonyoro. Nabi Muhammad anak Abdullah anak Abdul Muttalib anak Hashim anak Abdul mana anakku, kusa anak ki baru 2 ke lagi lang pelung. Ya nak kalau oleh anu. Ate pedicap ke pusat 2 ngan cermen. Tha 2 lepu 5 6 7 lagi cermen nyen pengu hati-hati bu pengu. Ke pusat 2 ngan apa? Nya lagi apa yang putih mana hati-hati bu putih. Nyan kalian hana lebih mati ko. Nyo ci mutu tu kata berde belah di laut. Nak cinta ke Nabi? Mu cinta ke Nabi mutu baru. Nabi Muhammad anak Abdullah anak Abdul Muttalib anak Hashim anak Abdul mana anakku, kota anak ki. Wah. Rasul ulul azmi 5 rau. Dah. Nabi Ibrahim, yang kedua Nabi Mu, yang kelima Nabi Ai, yang keempat Nabi Nuh, yang kelima Nabi Muhammad. 3 tu. Rasul ulul azmi 5 rau. Yang pertama Nabi Ibrahim, yang kedua Nabi Mu, yang kelima Nabi Ai, yang keempat Nabi, yang kelima Nabi Muhammad. Ya, nekalan hana lebih mak 3. Kathek kotong. Yang keji mak munyo kenang piruh karena mati tegebi pala jahit. Munyo kenang piruh hajaran tetat nyang hana watu. Orangnya padu Tuhan, hidro ijo sini. Ikah padu 2 ro ijo 2 ning. Ikah padu ilhe ijo ilhe. Ikan lelengan munyo menan takkeun put ijo put. Kana ada ku tahun 2006 Ahmad Mutadek ipegah doa Tuhan, ipegah doa Nabi. Hidro. Alian lam puata. Ayang endet. Tidak dukun, tidak tabit. Jen hantu buru catan toro berjang rogo binatha. Rogo lang kenang te kayung miram nempoi dalam lembah miliwa. Hai kayung teraja kayung ka kutung pada Cina. Kubo saka kubo kupi tambah lagi tu jam nona. Dukun. Pak Didi lahir ti doa muda nanji itha. Pegah doa Nabi itha nyau. Kan orangnya kalau lahir Nabi palsu dum. Yang keji mak punya hana dah pegah Nabi asli, ipatih hata palsu. Yang keji talah taboh cara mak mertua, ipegah legok bangai tayak bu bangai ke dia kacau cara ke kah. Ya Abu Lahab 20 put je merupakan Nabi, tapi hang patih Nabi. Tukok lah oleh tu. Bata boro go heuy Nabi, apa Muhammad nah sayang nak kelung. Tiba hang sayang, anak kemun hang sayang tu. Nyo sayang nak kelung kan, nepadi kita nyo Rasul Tuhan. Memang ke dia kelun dan kepada Allah. Mengaku patah dan Allah dalam surga gitu Abu Lahab. Nyang ke apa kah kena mama kejak putak aja aleh tu hakeng kah. Ya nak kala Abu Lahab.
Nya keji ate manusia mak na dua macam. Na ate lagi karung. Nyan ate lagi karung tu meh dah pula hanti mah. Lagi ate Abu Lahab, Abu Jahal, Abdullah bin Ubay, Abdullah bin Salul pertekoh dalam unta Nabi. Ate lagi ron mak lagi bumau subur mana utan Nabi tapi na patih Nabi. Gepegah le gore dalam kitabul anbiya kan patih Nabi ni pegak molek dok negeri. Padahal Nabi dah na tapi nepatih Nabi yang kejut di atas kehancuran iman dan akhlak di tengah penghuni bumi durhaka telah lahir ke dunia seorang hamba yang mulia Nabi Muhammad afdalil mursalin. Engkau rengkuh dunia penuh dosa, engkau gigit umat kemungkaran, disitulah ia jalankan perintah Allah. Nabi Muhammad uswatul hasani di atas kehancuran iman dan akhlak di tengah penghuni bumi durhaka telah lahir ke dunia seorang hamba yang mulia Nabi Muhammad afdalil mursalin. Di tengah-tengah negara kurang ajar mak purti Abu Lahab udip Allah kepala he Nabi yang mulia dia cak umat geme bak jalan yang benar dia bak iman Islam tauhid dan makrifah bak hakikat diji mutapat taboh makna medan taboh bandu merlah jid kuruga sia payah kita susah udip dalam dunia menan cit teman akhirat dulu yang keken iman cit han jid han bandum kita yang berdapati hadis dan firman banduanyan baik tapujai yang keken Islam dan jungjung tinggi baik firman maupun hadis Nabi yang keken tauhid kebit tidak Tuhan dali kana bak gedayo di dalam badan yang keken makrifah tak kenal zat yang hakiki tak turi Allah memelengket di dalam hati dah Allah yang lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad yang keji mak cukur ayo jatah Nabi lahir Nabi dia amal tanya kepada jalan kebaikan dia peglih dan tanya yang keji malamnya wajah ada pegang oleh Nabi ti kurung bulu dalam kandungan gemai le bunda Aminah lahir Nabi dia poe raja urinang an-nisa'u aimadul bilad urinang tameh nangrau iza salahal bilad gat urinang gat nangrau wa iza fasadatil bilad ancu urinang ancu nangrau nya kejit mak nangronyo tergantung ibu-ibu moyo urinang gat akhlak lagi ro ne ane gat akhlak yang perhati mana ro ne Imam Syafi'i betul dalam kandungan tapi lahir lamanya kapasih baca Bismillahirrahmanirrahim. Imam Syafi'i lahir lamanya kapasih baca bismillah. Siapa bugut dalam kandungan mak aku. Nya kecil kita tengah mengandung tu ku pegang hanggat hakibi muthura ayo. Tak bugut. Baik dah mendawa-dawa. Karena dalam kandungan mak anik tengok fungsi pertama mata kalau dua. Hidung kalau mubai, watati gulunyung ka mampu mendengar. Nya keji mak je dengar le ane. Nya keji ku pratik ane. Drone mengandung. Hang gebi mengandung ba uragam. Nya ke mengandung le uragam tu si ura sabah mati ane mai. Hai damai tu ku ka mangaraya mengandung tu kalem ma tayo. Ane puak bampu bah re meme. Tabah rawi, tabah raku, tabah rekut. Menjanja ane gak ke memung. Ngejak la kau nyampu bah ne peje kalimang. Ada agak tabah. Urinang mak menan ke mengandung di kurung bulun. Tabah urinang. Adam sangkerangkan ke pegak tabah ala Allah. Ke pedua hang ketemu mai ni. Si bulan ube pren 2 bulan ube bijeh lada. 5 bulan mesifut 4 bulan jut ke manusia. 5 bulan megrak jarak kaki 6 bulan kamerji bulan Roma. 7 bulan mau balik 8 bulan temaji gisa. Si kurang bulan di pintu arah 10 bulan budak keluar. La ilaha illallah
terkenal besar akan tubuh dra bulan kepon pegat oleh Allah punyok gatangan awak jara bulan kedua nepegat ulai bulan yang kelega kingan jara bulan yang keput urat ler tu di dalam tubuh Tuhan pasa bulan kelimang darangan gapa 6 bulan sah kulit ngan asa bulan ketujuh tulung 8 kan bulan ke-8 abe selesa bulan si kurung di pintu arah 10 bulan sah budak lahilam nangra olahe gata kena ubuma popleput ura poma menjaga popleput urawa poma doa dapu poma pajuh buka dengan siara popleput urawa badan geseum bate geregum dalam lungki bha basa bo jamo poma melit-lit basa bo pijera poma menjaga o sakit gata kenangan kede gata gepe ubat gemita oraya gata lom hai putih licin gepe kawin judo gemita judo riri yang tatem hana gecen abeh belanya orenci ke anu gese geja amita tapi anak korenci bunga putih jibo harga ti kulung ulun cukup panjang cairnya nunggu berapa mengandung nya keji uirnya lagang surga an-nisa'u aimadul bilad al-jannatu tahta aqdamil ummahat surga di bawah telapak kaki ibu surga itu pak ron yang keji tungku agam pada tamang surga lakai tapak permoh kata apa hai meno mak kepegah surga nabi ni pegah hana salah pegah nabi pakau rinangnya lagi alam surga hai mak rumah tangga yang aman rumah tangga hana karu rumah tangga yang lemah lembut lagi rumah tangga nabi seandainya anak surga nya laganya yang surga mutuna surga alam donya maka rumah tangga yang aman purmoh yang gak akhlak lagi alam surga merempak lakor hana kepo sapu atat je kepo hambengeh tu hai lagi gejak menanggu awa megelepak hana gediji jeng le pro epak tua medong kago tapi sang hana kepo sapu sang atat kepo lagi gejak menang gua tawar mah dadak pintu assalamualaikum bunda waalaikumsalam ayah kan woka kalau bunda orangnya kan hana rezeki ni bila Allah napakah lung ke kata lumutang bakata tabuh jupe ngata ta ba oleh titi dengar lu ikele pro hana pupu ya hana kakak hana gede pu gabu dadat hai meno lu amita rezeki na beta pegah long bo long preh baca bhai motor mutaboh ta baca motor krok mendum berjalan pane baca berhenti pane baca long preh me temen pane me rupanya natal orangnya kakak hana peng ayah hana peng kakak hana gede hana peng lang ke ron na lang ke pak gaji ko jai peng le pane peng pak babang num peng pu kabu peng kana le hana lang peng lang ke na peng lang ke ka ayah hana pupu pakai cimeng ke hana dabla hana ka hana gede hana ke ketan gede orangnya enggak gampang ke tapi jabu ayah long pegah ba don ayah jika menon nasi belum rogolal makaweng don kajiral long pikir kan ati ta makaweng don tamah manga baju poyam tamah jad ayah hana pupu ayah rezekinya kagak oleh Allah ayah rezekinya lagi tanyo jak jalan menjanjan tanyo gele lemo menjanjan lemo gele neo mangok-angok tu tenang ayah kena jai le ni buka tangi ni kena doa pu doa takun tim talabin abrakadabra bra apa mat apa pun no hatu mai lang jepi na tho lang pingan na tho lang belangong na tho tok balang capah na tho tanging lang belangong ijo kwa puatai takun barakang kuneng menyo kuneng kuah ta pelema le kunyet ngana uwa gede mira nyantai cina nya puji ke ijo kalage unyo solar ka ijo dadaya bunda nong kalian dah sak do na apa tan kalian bunda nong kalian lang belangong kan kuah ta tengok ta ijo kuah itu apa ayah baik bengeh ni bu lang belangong yan kan onggernung lo nong tu belangong ha onggernung ta ku hamate ku patamate ka meng bawa apa bayo dengar kok ayah hana pupu orang ayah orangnya tak baca bunga onggernung kan oh you menyogat dah kelak permah baik le onggernung tu lah banget lah agak jauh banget. Ini yang permoh juga akhlak lagi orang pulang puasa hidup permoh tempe.
Ikan bororo yang bamatha. Ati kini je buka pathai ke ayah bukalah mulutmu aku culak bororong kublu tau tak bo. Oh mana aku lupi dah. Tapi dah jaga bek bororo yang bamatha. Yang ban matha bekah lang perut dong tu. Ana mahar jo. Ko ye ku na perut putih awak dah kuci. Nah je mana ku bukan coba bororo yang aku kuci. Pu ya aku kuci. Bororong aku cari perut. Makan boleh apa saja tapi minumannya tetap air kelapa. Tapi kato yang punya kata ya. Baik lu nak dadak mana tengok sini buka. Kau kato tengok. Akhlak permoh dekat akhlak. Nya kejimak permoh yang gat akhlak, miola kanyang permoh merempak, menyokolah mati bailan tanam-tanam. Nepreh le. Ya, lihat merempak permoh begot akhlak got. Nya kenya lagi dalam surga, yang keji rumah tangga Nabi hantam pernah karu. Rumah tangga Nabi hana dawa. Nabi permoh Nabi tibelah rau. Batapa malam mak Nabi ni wabak permoh pun. Kele permohon, ya Rasulullah. Nyo kamu banti belahnya toh yang paling sayang. Kan ancin Nabi ni cak ancin betul. Yang dong sayang yang betul ancin, betul ancin. Dipikir permohon Nabi rupanya kelung sayang. Malah tengok bawa yang kedua. Ya Rasulullah, kamu nyo toh yang paling sayang. Yang dong sayang yang betul ancin. Cak ancin betul. Dipikir yang hanya dipulih permohon belah di. Ancin. Banti belah ro mak ke betul encin banti belah ro aman nya keji permoh Nabi ti belah ro lagai ti ro ini ti ro permoh lagai ti belah aman tahu permoh ini apa betul kan ci ko apa ini irang kaji apa ro ini minta agam baju pa tu meh ngone me goreng me rebo bo sala bo tau roti mata ba roti go tapa bo tho ngoi pai ta jua ha yang nak mau apa nak melintas ni nah jalak ku cuci rupa dia ju pu melintas mesti pur diu dan lara adu yang keji malam nyomam tu yang terpegaknya nah maka lu cukup senang dan cukup bangga ni kalian ni pakai naman god pakannya kenyamaan anu bejeh mata tu tak apa-apa anu penuh tapi hadiah tak boleh tengok poni apa anak dia kajapan Nabi belum tengok poni tak pegah tak kata belum keji yang leh yang jilip tak boleh hantu aki nyo lagi yang mak muda hanya kejip Bandung dan mak rumah tangga Nabi aman anak kabu gubuk tua di ujung desa itulah tempat tinggalku anak seorang rakyat jelata yang tak berayah tak beribu gubuk tua di ujung desa hanyalah itu milikku peninggalan dari pewarisan almarhum ayah dan ibu walaupun rumah lang turun timeteng panang luar kunang jalah bangka akhlak lemui tha yang kejip mak terpegot malamnya mulut Nabi tentang akhlak Nabi mak hantam pernah bengai kafe dalam Islam Nabi gejak-jak tentang tingkah laku Nabi kafe dalam Islam muyomunan mak akhlak Nabi khuluquhul Quran yang kejip Nabi dalam dunia tak baca dalam kitab berjanji anta syamsun anta badron anta nurun fauqa nuri Muhammad is like of the sun laksana matahari is like of the moon laksana bulan is like of the flashlight laksana center brok dari kini cahaya Nabi Muhammad ni kejit Nabi Muhammad lagi matauro Nabi Muhammad lagi bulun Nabi Muhammad lagi bintang keperatip mak li Abdul Talib tadi Kaabah Salla alaikallahu ya adnani ya Mustafa ya Safwatar Rahmani alhamdulillahilladzi a'tani hazal ghula matayibal ardani syabihuka badrul laili bal anta anwaru wa wajhuka min ma'in malahatin yakaturu rupamu ya Rasulullah lebih indah ban bulan terang rupamu la megemilang tamsi imun cahaya bandrang fayazi natat dunya wa yaghayatal muna faman zallazi fi mis liwajhika yanduru wahai perhiasan dunia
wahai yang maksud sampau dan solain misegata bandum hansadum berangso famawa ladat hawa min sulbi adama wala fi jannatil khul dimislaka akharu dan mu'ana oleh hawa bajid gata sulbi adam dan solain mesegata lam suruga khuldi maqam wa awaluhu samsun wasani kawakibu wasalisu badrun munirun mudawwaru warbuka kafurun wa khumsukal ambaru wasudusuka yakutun wa bakikal jauharu nyan mak abdum talib berarti nabi yang kerja atanya kuyukun paling kurang mak selawat ke Nabi. Anak yang pertama Allah Muhammad Rasul. Hanya hei. Kita tengok lihat. Tuan. Hai mak ata-ata manan tak pudip nya kejit Nabi Muhammad nyo tak baca lam yahtalim qattuta ha mutlaqan abada wa matasa abas lam fi madat zamani Nabi hantam nemelumpawa malam urasi lama-lama mesemengapa Nabi pihan sepanjang zaman si umum masa menurut dawabu falam Taruk wa ma waqa'at zubabatun abadam fi jismihil hasani binatang klut hantam jiplung jimutemongan saidina lala jama'a pihan tamruh nibak tubuh yang mulia inabi mak binatang mentang klut dengan Nabi teriyat ni kata Nabi barmo Halimatu Sa'diyah umur 4 tahun dia main lang gunung kalau katanya dia bawa terbum dia Ata mencekak kau taruh main bubu lam, tagung kuah pli lam, kedai dia apa jauh? Ini Nabi umur potong dia main ngentam rah. Pada tinggal barang Halimatu Sa'diyah. Oh ya, langgunong, dok langgunong mak itu bi rimuang, itu bi tadi kala. Oh ya, cium Nabi, ya sujud uku Nabi, bubu, ya pegak mulut. Tapi dia hana main bubu, hana tadagun. Yan ban kalian binatang kluk ngan Nabi heuin ngan tayo yang ka heuin kluk li taro ro bri tamat tikin burte pluang iku bang dang mantang kadang dang yu an tai tikin le ba tho thayan gu en tu lam lango guring pluang Nabi mak ngan Nabi suid mandung puja Nabi yan ban akhlak Nabi nya kejit Nabi lagi mata ora pungu Nabi bercahaya yang kejit Nabi pernah pada malam titi Aisyah tengah kecap-cap ana baje kecap-cap ana baje ha beli lampu reh jarum gadah ana baje ana mau le getedak jarum ana gedah ole ana baje ana nampak le tiba-tiba tamang Nabi ban tamang Nabi mau pengoh dah bapung Umar rupanya nyopak ko jarum nyopak ko ana baje kecap aja kecap lam ya ana kata Nabi Nabi lang tepot gejak pengu itu lang pengu dan duk tepot ke ada ke gak pada gak bena yang kejit Nabi cukup indah Nabi lagi mata orang pakan Nabi kepegah lagi mata orang hai mak mata orang cukup oleh manfaat ke manusia 3 minggu hana tibi mata orang 3 minggu susah tu pade hana pat ada tak hei beri pade kena kerja le kata pade ta nana de hana jan ku je ke leh mendum tu hana tak ada tu kuancau menda pegah salah brek ibrek kagak ke dia tetel ya nak kala Muya hana tibi mata ro mak matua remah-remah tengok hana mangabai dong ai remah puji ke phong tha ubay ai remah phong ke ro hana tahu tade mak ba mata ro muyuna mata ro ubay mangat tapi hana tibi mata tak cok tade remah menang angin ada tak tahu ubay ki be phong puji ke phong tha ro hana tahu puji ke phong tha lewi cinu hana tahu hana pun tak indah tapi punya jibli oro anak muda kampung mak jim lah tha leh bulu kana raya Ijo ija jirah juro nya nama tauro ia ada benteng pagu melasa ente tebok ya cok kalau gebe ni kacang teli galam yang mana pun nyan ban manfaat matauro tapi rahmat lahir Nabi talu matauro lahir Nabi malang doanya nyom Bandung mete rahmat kan tanyo mentang mun rahmat ubena binatang mun rahmat nya kejit lahir Nabi nikmatul a'zam nikmat yang paling agung nikmatul kubra nikmat yang paling raya tengok nah kau tak dengar bab melatah bab khatib gepegah nikmat yang paling raya nikmat iman dan Islam jangan kalau raya mentau
Pakat nalamnya lebih raya. Bekal tanya mbak don mak. Mutu hana lahir Nabi na iman saja no. Na Islam mana? Hana menyamanan tak patah iman, tak patah Islam Nabi. Menyamanan lahir Nabi nikmatul azam. Yang kejit Nabi lagi matahari. Di langit ada matahari bersinar menerangi bumi, cahayanya yang tajam menembus kegelapan, menerangi seluruh alam. Di bumi ada para nabi, utusan Rabbul Izzati, membawa kebenaran, menghancur kezaliman, petunjuk jalan keselamatan. Nabi Muhammad, Nabi akhirut zaman, rahmah bagi umat di seluruh alam. Nabi Muhammad mataharinya dunia yang bersinar abadi sepanjang zaman. Nabi Muhammad bagai purnama di tengah malam gelap gulita. Nabi Muhammad bagai pelita, cahayanya di atas cahaya. Wahai muslimin muslimat, sampaikan solawat salam. Di langit ada matahari. Nyan ban mak contoh. Yang kejit tak keun talawut mentang cukup jaya pahala. Nan tudung keun pahala talawut. Lung pegah mak beu. Bunuh kana nedang keun talawut. Pernah mak bawa te Isra Mi'raj. Nabi gi pelemah la Allah tidur malaikat. Malaikat nyan mak teribe krek jaro. Lanti krek jaro teribe ne ana jaro. Cukup ja ne jaro. Idon limang ne lagi lu. Ko nyemu juta ne jaro ku. Tengah ke mobil. Kalai Nabi malaikat nyan masya-Allah cukup ja ne jaro. Tapi lagi tengah ke mobil. Puata ke bilang. Kemudian Nabi, malaikat yang mulia, apa Muhammad, long kalan drone ke pegat Allah cukup le nak jaron. Tapi lagi-lagi tengah nak bilang puatan ni bilang. Kata malaikatnya Muhammad long tengah tibuk bacut. Pakan tibuk tak drone tengah long bilang titik ujun. Titik ujun ni bilang. Kan uji mentang boleh mak titik-titik ujun bilang. Man ni bilang bayang ka yang hendak bilang malam yang. Munya uji malam-malamnya ke bilang. Tahu Nabi Muhammad. Itu yang mana ai dia bilang. Pada bawah anak baku je bilang ni. Menjajah anak-anak kau belum. Hai mak muda, masya Allah. Rupanya drone kepada Allah malaikat paling cerang, malaikat paling cerdas. Ni belum titik ujun. Betul malaikatnya betul Muhammad long cerang, cerdas long kepada Allah. Long belum titik ujun, tapi long na yang bangai. Jarang long long belum titik ujun, tapi long na yang bangai. Dah bangai drone, bangai long malanyo, ye pai kampung, langtha, kemuneng, bak pesantren, bak kure, mandung jak. Tok kena mandung duduk dengar dakwah. Hana wawau. Bono gedang keun telawut. Alu keun telawut ke pandu le ke tirau kore. Keun tama-tama. Nyanji keun telawut ke kata le umat kata kampung Kemuneng ge pampun dosa Allah. Dukna ge pampun. Aku tidak sanggup menghitungnya. Ge pampun dosa Allah. Hai ke bilang le malaikat. Punya mana pun nya kejit mari Bandung ni. Ya Muhaiminu ya salam. Ya Muhaiminu ya salam, ya Muhaiminu ya salam, salimna wal muslimin bin nabi khairil anam, bin nabi khairil anam, bin nabi khairil anam, wali ummil mu'minin. Yan ban pahalanya ke jahanam itulah dah pegang mulut. Drone tengah huruf akhirat putih muka. Gepegah Allah tahu mak kata yang empat pada tanah putih muka, pakai muka putih, na wudu, na cinta ke Nabi, tamu doa tatara wudu, tamu wudu tatara muka. Allahumma bait wajhi kama tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ya Allah na putih muka lu, kena orang akhirat tengok na putih na hitam. Elong ada ka hitam lah dah nyoba hitam orang akhirat. Dalam dunia hana pu ada hitam, tapi sayang hitam sampai orang akhirat. Baik sampai udet hanya mak lagi Cina perai tangan. Dalam dunia kata ini orang akhirat teman orang. Yang kejit mak berapa muka putih, pakaian putih, kena wudu. Dah cak itu pasal hidung. Allahumma arini ra'yatal jannah. Ya Allah nak baik hidung long baik syurga. Yang kejit umat mak tu hidung temang baik syurga. Tamu nak kaya Allah pun temang baik syurga. Ada hana temang syurga, hana masalah. Penting temang baik. Baik ana lah hidung dia ni pun temang je baik mi 20 jum. Pu hidung. Dah cak jaro dah Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah ni hisab long baik trip. Jaro mak tara. Dihisab Allah hanat umat mamanya hanat temong. Dacu aki darah Allahumma sabit qadami ala sirat. Ya Allah na tetap tu melun balong ja ati titi siratal mustaqim. Titi siratal mustaqim banding anji tu on geplah tuju yang kedum haluh titi neraka. Tapi umat Muhammad kal balkir khatib lagi kilap nyamba bre kablah di.
Lebih-lebih mak urut akhirat Nabi Muhammad bab bini cing geduk. Tahu yang kena lewat tirat cing je. Urut akhirat mak cing nyat pati kena tamang dua boh on cing. Belah wi tapo belah unan tapo lagi cing mu. Belah wi ke pasal kejahatan yang belah unan pasal kebaikan. Ketimang le malaikat. Pati ketimang timang on cing belah wi dengan belah unan. Nabi bab bini cing geduk. Bungi ngatu cing. Timang tamang surga. Getimang lelam yang kurung-kurung amalan tu hanaga ibadah belah unan gecok terban Nabi kepedu. Ka timang lam tamang. Aliang kejak lam timang le amalan mama yang kurung-kurung gecok terban Nabi kepedu. Ka timang. Nala ate ketimang amalan mama kampung komuneng ibadah belah wi itu belah unan gecok terban Nabi kepedu. Hai tem bedah nabi-nabi ke atu cing. Tahu malaikat. Ya Allah, apa kata kawai Muhammad pakon. Yang ada anak muda kampung komuneng tak pada neraka. Kai beduk terban mama hangga cing Muhammad ya tu cing. Ka payah tak tamang surga. Kepegah lah malaikat lun orangnya yang dipegat oleh Muhammad baik tam-tam. Muhammad long pihak kepada Muhammad bi syafaah kepada umat. Yang keji mak hana rugo mak nejak malamnya tak malaikat Allah tengok bertamang surga. Ilahi las tulil firdausi ala wala aqwa ala naril jahimi. Ya ilahi surga firdausi kelontan ahli sebab le dausa yang lo nepu bot malam dan hari. Sebab le dausa yang lo nepu bot malam dan hari. Tetapi lon haelon tena apui jahimi sebab tak seum ngan metama tutong sekali. Sebab tak seum ngan metama tutong sekali. Fahabali tau batau waghfir zunubi fa innaka ghafirud dambin adimi. Nabi kelon beelon toban wa ya ilahi segala dosa nepe ampun wahai ya Rabbi. Segala dosa benepe ampun wahai ya Rabbi. Gepampun dosa Allah. Yang kejit insyaallah tamang syurga. Taat batin nasib rupa olon bayan yakni sifat perangai gata kepujian bandum tanyau tamu sifat ngan sifatnya dum tersare betapa sau dum sifatnya dalam hati sata tobat ngelai syarat kena ulama tinggai maksud sekalian yang pertama. Yang kedua menyesai gata but yang lalu keleh janji hari wang le selama umu pernah taca dum ataga pulang mandum lake muah menyuhan tabayuyum maka baik sombong dengan Allah. Yang keji insyaallah menyolakanya but dan mamda ban bandum insyaallah tamal ke Allah bertamang syurga dra bertamang syurga lung bertamang syurga tetekedi hana tamang mandum talake Allah tamang ulun tuan mentel. Ya maka tolong bandung bertamang dra bertamang lung bertamang katamang mandum talake Allah lung tamang pun dron tamang likutnya. Yang penting mak tamangnya keji udipnya perjuangan membutuhkan pengorbanan pahit tacok nadia udipnya mak pahit perjuangan dan doa. Perjuangan tanpa doa sombong, doa tanpa perjuangan omong kosong leng jarong ada malah tengah lo tinggi ka lebih dua jum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma asin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma la tusallit alaina bi dzunubina man la yakhafuka fa'fu anna. Allahumma rzuqna mutaba'atan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam awala wa akhira wa zahira wa batina wa qawla wa fi'la wa ibadatan wa amalan salihan wa ada. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah. Allahumma dafa'ana al-bala'a wal ghala'a wal waba'a wat ta'una wal fahsya'a wal munkar wa syufal muhtalifata wal mihana ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha Aceh khasa min baladina hadha Aceh khasa wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ya muhawwilal ahwal
حول حالنا إلى ما أحسن الحال اللهم اختم أجلنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين الفاتحة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله